Raila Amolo Odinga, who does not want peace for this nation. That is not hate speech. I am describing. Makuita maitalato, mwenye kurukiera kawana munya kulita nao. Kiraito aende retire. Aende. Kithurano 2017. Siasa imwekwe mwe omena ndene. Mutigeri wa Wero TV ni bwega sana tubakwithira gwatarite na tuika itenekana ni Jumapili ngito zirima na kiri mubango jwa Kithurano 2017 ni bwega sana no tubakwithira gwatarite na tuyo tawithire bwa ntugo cia Jumapili twira twina oya ondene ya mubango jwa Kithurano 2017 kagiteneka ngo gwatwege na kwire ni bwega sana tubakwithira gwatarite na turikana no warene na tukurukira namba yetu SMS irani kibugu inya ithato ijire mwenyo namba yetu SMS na tena maraina tugetho tukithimo cia kunyumene ukirukira namba tugetho tukunenkira kiri screen cia ku kagiteneka Kwira ati tuli na mbunge wa Igembe North bwana Joseph Ntweruaki, karibu sana mheshimiwa kwa iterembele na tuli na bwana John Kireria ratu niende ya studio kaiteneka kinyewe na tuli na bwana Kathorima Aringera orani mutaalamu wa mantu ya kisiasa kaiteneka tuketho tukiariria thina ile Jubilee kirukira kaiteneka ndene ya county ya Meru Tharaka Nithi na kinye county ya Embu na mbere ya tuambiria kwira honorable ithu ni Eston Gitonga katorwane karibu. Nterechia Meru Tharaka Nithi na Embu kwa kagita karaja au kabere cheije kiene kurungama mutongeri onthe Uhuru Kenyatta ende ntukone chiarua mantu itaja kugaruka kuma kiama kia Jubilee kwa Mberwa ntere iji tiethetwo na ugaruku ikeria baria bainge bakuga baria ona kiama kia Jubilee yetethirwa kena ithurano binini bigwetekekia na nande muroiri wa gitikia ngavana wa county Meru Daktari Kiremi Mwiria uria wachindetwo ingavana Peter Munya na kura 3,000 ake na umete kiamene kia Jubilee na gutonya kia maendeleo chapchap na ngavana wa Meru uria niwe munene wa kanju ya mangavana Nthigurune Peter Munya atatonya kiamene kia mutongeri wa Nthiguru Uhuru Kenyatta ende kiamene kiawe kia PNU. Senator wa county ya Embu Lene Kivuti na thamire kiamene kia Jubilee na gutonya kiamene kia maendeleo chapchap kiria agatumira kuruira gite kia ngavana. Na ku county ne Tharaka Nithi ngavana Samuel Ragwa na ma MCA 12 bathamire kiamene kia Jubilee na gutonya kiamene kia NARC Kenya kiria gitongeretwe ni Martha Karua na Rua muruiri wa gite kia ngavana Meru Mwenda Mbijiwe augite narikitie kuthama kiama kiu kia mutongeri wa Nthiguru na gutonya ngwataniro ne ya NASA. Atongeria bonthe kithurano kia mwaka jwa 2013 bagwete Rais Uhuru Mbaru ende nande ibareketie kiama kia Jubilee. Tukuone chia au mbere mutongeri wa Raila Odinga atenge gwatwo geni bobwega county na iji ende ntukuone chia rua ngwataniro ya NASA netheretwe ekegwata athingati baba inge ntere iji. Mimi ndugu ambaye anaitwa Peter Munya. Unajua mimi nilipatiwa Peter Munya na Kaberia Mtongwereria kwa sababu niliona huyu kijana ni wakili kama mimi, na kwa hivyo Peter Munya for standing for what is truthful, na sisi tuko tayari kufanya kazi na wewe. Rais Uhuru arena ndionga yaregeretwe county cia Meru na Tharaka Nithi ende aterithia ndionga eu onto boria bwathoririe anto baba inge kuko gwetu ta especially shuka igamba ng'ombe no atuone chuka ire mbega muno lakini na umashinani ukethira kwina thina nuntu mwananchi wa kawaida uri uri na nthi ati kumba gukinyirwa no tungata uri uri na bari eguru cukuru cietu iciarite kwa kuthomera cukuru mbega ngeia na computer ira tuira aturetera itembo juguku aturetera ri nemikijua laptop ikuletwo macukuru metu atabula tuiria mwanka mwana tukumudhura. Na muruiri wa gite kia ekoro Elizabeth Kairemia akurugoria siasa ciawe na kiama kia PNU na ugire kiama kia PNU ige kugwata mbaru Rais Uhuru onto boria bwamenerwe anene. Wewe tukuruka na correct na please ingeriria ni bara batigo bagweretwe kiama gitu kia PNU Rais Urato kuunga mkono ni Rais Uhuru Kenyatta.
na nande kiuria nere kiama kia Jubilee kagititira mbere gukua ntereiji kiama kiu kia Jubilee kakire ugwatire bwa kuthirwo ibia mata PNU Maendeleo Chapchap na NASA ntereiji cia Mount Kenya. Eston Gitonga, Kithurano 2017. Na nikio kiuria tukuria tukwe na arua mutegeri wa Wero TV kethirwa ka Jubilee iri ugwatine bwa kuthirwa ni ngwataniro ya NASA kiama kia PNU na kinya kiama kama Maendeleo Chapchap bila nibitonyerete bunene sana ndene akaunti icio ithatu ka kiri ugwatine ka kiama kia Jubilee kiri ugwatine bwa kuthirwa ni bia mabio bithatu rutererwa Mount Kenya nko watu geni Peter wa Martin wa Gechongi Ondola twambirie na mheshimiwa kiama kia Jubilee ka kiri ugwatine kia kuthirwa bwa kuthirwa ni PNU. Na by the way, bekireta blue lakini coincidence Tigando kiama. Okay, thank you. Kambwe kiama kia Jubilee nene Meru Kirimara. No gagora ni muntu kiama kia Jubilee kire under threat. Antu wa Meru kabara antu wa Karimu. Ugagona nyaki mbungere rikurende tunayumbe nyabele badurira kiama kia Konde. I mean kia ODM. Tunamuyumbe omothuri na kiama kia are independent candidate. Tuina yumbe bele baduri na kiama kia Mbas APK. Tuina ayumbe batano baduri na kiama kia TNA window moabo. So we mwana we na senator no aduri na kiama kia APK. Na ngavana aduri na kiama kia APK. Ukiotala nya county res baba ndene Meru ni variant. Meru people very democratic. Ndika bendete mantu ya nyumura mantu ya kuwa kiama kia Jubilee nyewana the antu banasa bakuya bakaribiswa teku antu bameru bakuthama baeta kwa NASA. Lakini mheshimiwa ntukwira kuri ntukuyo bwana Munyare gavana Munyare teresha miri itatu au ati nago support president na antu bakura sana na bare aba tikwenda president asa amina Uhuru Kenyatta support ni Munya baruwa NASA icho kaile mia kila unche campaign yawe awire na usapokia make PNU kia support president Uhuru Kenyatta anto ba kana na bare na babo barenda NASA bogo maanisha ate nya ko maanisha ate kia make PNU ni baritangwe na NASA nonto anene orothe uratongore bakua iraita mwanya na urantu barabatongoretie membiri ko aru kamemene onto otisire ga iko aru in the public tisiko ari underneath nonto nte ko arlewa that coincidence nontora ndi musemnene ndagwa ne urungu support utiro bambera NASA nya na aru ndo functions kwa egembe north ndo ma street kumegembe north nde ya ngwari ya musemanio kanisene na ina ndo bangi antu getaweri ndi unilare ngwari na function antu kuitawa ntobetwe kiro mwathi ngwari na function kathanga so na niwo kudresete no dura gura NASA no turum turambira NASA okay and I can assure you itibira bingi ndene Meru County because you are anto Jubilee party bwana Kireria mteto tukwaria manto atika ni manto ya just few months in okay bwana Kireria kuringana na miario yanto na kuringana na antu batwara ni nabo na kinyero onere ruku ithu ni Eston Gitonga antu bari wate ni bathuri ni Jubilee president utibwa bedretie eta nange kabwithe maendeleo ya Jamiru na ngejite ku launch kiama kia Jubilee ke Meru Bwega Martin bwega ntubwa Wero TV karibu kile mutegeri wa Wero TV nteja kile Wero TV kaire na ni station ni njega tuthikagira muno kinya twina lanja nitumiendete muno imbwe thank you ntubwa ukaribishwa ndene ya Wero TV ndienda kugatora mheshimiwa ntoira kiarikia kuga ati kiama kia Jubilee ndene ya Meru kiri imara na inkwenda ukwira ati Martin kiama kia Jubilee ikero kina majority na wingi bobo nene muno ndene ya kiriti bila bikaringirwa kula pionde iro ne bia kiro kia gavana senator women rep ajumbe na MCS nikio kero kina members baba ingi nkulukia bia wingi bionde ndenda kwira kiama kia Jubilee kiri imara na kinyana thoko bakiwa NASA kinyaba leo kwa tukiuga uria bwe tukiuga ntu tuli Meru no kwa tukiuga tuliugora ntu tukwenda kinya president ya tuliungira na daira kwa bakiwa NASA
ni kuringana na mutongerio ra kwaria ni kuwa mheshimiwa Joseph Toirwa Kinaru ari kwira atinda mashinani ima kinya ni mbitite kwawe wondi ni constituency ya maita maingi muno lakini ndathikira ntigwa nasa niki gitumi ni kwithirwa kiama kiria gikugwetwo raiu ndi kairemia auga raiji nuntu no PNU auga mantunga support Uhuru Kenyatta antu bakwanandia gutanjira nuntu bo bari ugo umudenya lakini utuku ni rwaria rungi bwana Ringira antu ba Jubilee kaba overconfident alimenya the gwetwa democratic space miru kenene but otega kinli kura chia mtura chi kwa protected by nearly all of them icha president yake dai bado nomination tikira ndero kiwe na mpinzani bai ko lakini hapa kama ontetheria ngo yarande kura ile chi kuendelea kutoja kabone kikirena nene icha president as at now lakini nomination process but they have not finished mwangaliro kadire nomination nandeza kedro yogo wedro kama yo wena tikiti u that's when ukaigunya we cha president cheto nya cha pucho to but as at now it is not guaranteed so the reason why we bingi bikuja imtura kedro ku fight na ntwero waki ona ntemba na akona o ntemba ko muito so ando amburo there tika mpambire ku chia line ikida mkona mtu na haru ake PNU rojo ake Jubilee au ke maendeleo chap chap do the support you president so not kudura na president constituency ke ongwa Egembe North Raila bari meru betere a factory alare na arena crowd nene sana kuona kero no ende bwana Martin kambwe Raila ni in Kenya ni mwa star ni mwa pop star celebrity Rieto rake is very popular Rieto na history nona ne so far kwithire na andu abaingi kutikua translate ake kura kiroe ku andu abaingi bebasua kurana beta winya Raila by the way ni synonymous na opposition ka kuthura nimura mantu akuthwaniria nuntu ati Uhuru atirite ngui bwatwa kanya ngakweleza ngure Uhuru aritite ndene Meru wako arukwe barabara kwa mbere kubwitho rindi barabara kuma mwero ngundu kalare itite ndo muru barabara lakini dine mwene nkwenda weresa wabu kinya akwenda weresa rawa ndotogera problem ere rona kile anto wa Meru na ndira aina president the most of the projects kachi jita kwa Meru as in the ongoing ones it's arongamire kana they are going very slow and then ile nyingi katu kwirwa ikeja kwa Meru and the election it is 4 months away president ngona arejete na ateria no to go through project are we sure agaitwa mbele that project can be nyano iwo nto tutugurita kura karito no nto twina stake na watalare kana bu mnyake nye tugurita ko lelia kwina barabara lakini nya institute ile si wako Meru yeko kaelo ne ara thine ke thina rito laithina I think ngondi thina ne thirire na ndikorelea okwa by May this coming month ikethere kite ngwiguringa na wira na bwo na contractor oreo by September na bakethomera yona the first post secondary institution then Egembe North but then mheshimiwa digere Martin we ya tala inya kusambaza kwa stima inya kuko ngikusambaza nuntu Kenya thirikari ya Jubilee antu bonde ba Kenya president yone Uhuru Kenyatta na atenda kuwa area eta support like mini Egembe North bante the ska projects ya maendeleo mbithora keep providing development kuringana na strategic plan Uhuru Kenyatta ngora with development in Kenya kuringana na manifesto ya Jubilee but then manifesto nyingine kwa affect Meru no to tem project chicha si awi kuonekana Meru nilikuwa nasionekana Meru si yake alimenya I think what is asking kila wakulia ni giki before the Ricardo urachi Kenya team turato manyeretie the people were supporting the government but they don't compare kwa mwana babange even if at least by the bembere by kabere kantu kwege ngazwa kimbere na ndekedera estima it's in the goro Kenya yonde kedero ibarabara Kenya yonde lakini arwedera kedero bypass je Meru ni rongamire we don't know why kedero ni a specific project no kedero nande bature to kuona Kenyatta ere nande tutikuona tutikukwendere aitura keja atikuja
Na What's the reason? areta njira ingi akarura pan paper aitana raka akaenda na 2 billion Ameru bakaibu ya kaba left out ya kaba te mibango ene ya president kawa ageta nyire tere kawa ro adithia lakini mugala muwe na akimpe ki thirikari ya Uhuru kuma leadership retu provide tura yumbe ba Meru nire at least mumero ira youth menyera antu bako begembe north na nyambene isima mira budget ire radire ne allocated budget ire kure ndite radire actually riku ki current budget 21 billion na kura activities ire line up this budget ire kambira July tariki mwa July mirare ingine ai 1 billion by the way tokenda kumnya budget hiyo billion hiyo tumero hata pero ndunye last time ule ndane kwanza is right person no nduro akatura billion ya last year yeah tumero hata now mbele kabisa kule mbele tafadhali eleza hao majamaa hapo wa Jubilee kwamba mashinani ya Meru ni PNU suti lakini kofia ni NASA ni David Mwenje wa Ndagene Imenti South. Okay. Nande Mwenje kiara gyo. Utagwa ari ora tukugaga. Auga kofia ni ya auga chama ni PNU kofia ni NASA. Uni wati kinya kirona kama ni wanaume enough badi kinya kenine bakadi bakabera atiri turi ndiki amene ya PNU na kinya president yakwa ni NASA na nikiki uri kukuria atiri na riwa tukukuria atiri bora kireria ka Jubilee ero wati ne bokodurwa ni bya mabibinge Meru Jubilee tio watine nunto boy Martin kwena bya mabibinge muno yes nijo nunto boy turungi wondi nego gist tu na Martin ya kuona ukirege tu na nomination nkam aganshinda kile nomination lakini ingeta kile chap kana kile kiama kingi PNU bora mbetende bene nkaugane ndarungi kuni ngome anti popular kiama gagi popular ni Jubilee to Jubilee na tuinde nimekimbia tu bora tu mbetembi ndebene antoba kulomba muno antoba kulomba kula meni bachagia mushimo antoba kina nalombete kula nakuruka ni bachagia muno bakadogania atiri nkalunga mana kiama kya Jubilee narwa kulimbe champeja nkabone kiama my friend bakeja kuona ontobo bolito nuntu batise manya nachio kyabiri ndenda kuga boga tirikare ya mushimo Uhuru Kenyatta nguicha ite kuoneka muno na ite kuthithia na mushimo antoilo kya turatiri kya tubate kumenyera ni tirikare ya Uhuru itikenje kuma tombe tutikanirie mushimo ntoilo kinarwa akirona nto begembe north abeta kabota ngwe miaka 5 abautra ngwe na budget 4 ata bautangwe miaka 5 no me pinzani bawe ambia kutangwe mwaka juju bakambia kula gako lutangwe no ntobwa election lakini ina miaka kana Uhuru Kenyatta erigeta ka utangwe 5 years au tangwe 4 years na tuchokelie Uhuru Kenyatta nkado mtu Uhuru Kenyatta mheshimiwa rais wa umete mheshimiwa Kibaki ali president alina MPs 210 ali cabinet au magakele within 210 lakini Uhuru narua alianza serikali na ajumbe bongero bange bagina 290 bali almost 347 ena ngavana si 47 serikali ngi 47 china CC bena omuntu na nderebo wawe ngari yawe na matuwa mengi muno kwa kinyangala me serikali na itirie golo muno tutikirieni Kibaki alifanya kazi lakini mbeche nyingi muno chia Uhuru na jio no igweta mantoni mangi matare yo kile serikali ila ingi nkuru but kinya budget no bujitetio na ne kitu mantuma mengi amoni makalika na udhirikale imagine wewe uwe na family yako uwe na watoto 5 the name Meru ka kuona yaka ari left out bwana kile na ndene wondi ya kwego gist mbele kleto mulungi ali MP wa South Imenti na nko duwande kansala mwaka jumunda ndaduri kansala mwaka jumuna miezi 8 by election yalio twali twalobe barabara ingichi yakwa chia kulukwe kirwa lami na mbele ikagita kinya twetakire election itajidua lakini serikali ya Uhuru ekweja wondi yakwa ne mwe ira wondi rajikiretwa kilomita 17 chialami wondi mwe wondi egogist toriamwe kwa ni ninkomenya kyambere Uhuru Kenyatta na rutitembi na rutitembugi okay kile tiri pwijingira Uhuru alejite woni nda supporta kinya ajumbe baugire no ko kamba kuthithia 1 2 3 Undi mwe yakwa ni mwe ya ira yatumire president mbugale ya kujambi kile tipo ya mwe ya tariki 29 bwana ringira Anthony Baithe toba ki defect kya makia Jubilee
kuri na bobe te kia maendeleo chap chap towa antontuba daktari Kilemi Mwiria barani antontuba president batana itine na president kaita kara yana na arikinye kia menekiawe kia TNA towa antontuba ubatemnya ko defect antontuba batemnya ko dhama kia president kinya ko kariate, but then antuba dhamite tayari baleni kivuti embu na dhamite tayari kia make Jubilee darakanithi au ntibetre na kikenya. What's happening? I mean, you Jubilee. Nabo, we're going very confident. Of course, we want to go nomination. After the nomination, we kira. Now the problem is the Kremio Grinda consulted the president and president better go ahead, which means Manelo chap project you. The project you, Manelo chap. Nyam. Te Jubilee. Project you, president. Uga udhiata uimnyande mudhomi oso baibo. Uga udhoma Yesu at one time antu wake baitite. Au batumite baita barete bwina pawe koria. Bwina pawe nya baba itue. Na babe na mathina mwanya bubathiririe. Inde baiku baikuiro imwe baikuiro ende thina bubathiririe. Bairuta na anturene bathirima kura antu bangi. Antu bangi na bonyo iba korania na iba tumira rietwa Yesu. Yake Yesu. Baitu ake Yesu bamura mwathani na tutumire tuta twatirima kura antu bangi bakorana ciana rietwa raku na antu bakora. Yesu abera buonka mturote aginesti batwi no moetu. So kurinke president wengo we as a person I mean ki presidency kwithenya kwina candidate baba ingine advantage ki president no twende tweta nomination yo to wakwa antu bathatu kira antu bathatu most likely kuri supporters ba opponent baba akwa onto ka basinda bo that I can tell you for sure na antu bembe betegetie no to ka basinda kwi bakare nya kwa kuringa kura lakini muntu urake aguthege amene kingi antu bake bakiyo muringira kura most likely bakaringira president kura. So ki president ki amakera ki friendly kirwe ki we una advantage kugu the ku sharp we te direct ki Jubilee, but except bibi ko mata angu ere bibi mo bugone project re president ya bana area maturity and wa Kenya tera kinyao nya katibe tu constitution ya to Kenya ne multi-party democracy na ki multi-party democracy utigwa ni ya mabiele. So president badwanasi membi na Ruto na advisors wangi badwane ya roto badwanasi to within Jubilee kareta democracy antu bayetigiria kuyagethe ni kiamene bonde basindanire ara isi amabiro opposing wata onto America wata onto Germany wata nya Japan wata nya UK siama bidhora biramin ni siama obiere idea mbele ne bui awe kila byama byonde kiamene kimwe idea u by the way ningrita India no enisanisye tendencies no enisanisye mantu ya kikabila no twende bukathe buike amene bukathiata mathoa bukathiata na gisungu ideology bukathiata issues kana induce ibwethe gwethe by the parties in billion by induce by ideology the Kenya today inyawe takinasa wa takin Jubilee wa yani mo ugagole manifesto they may look the same na nya the thing ukiagolelia baby mwanya by the way ke leadership ya parties in Kenya the different thing ne the leader. It is not or are the Jubilee or take sharp not because you believe in sharp but you know my friend here Mheshimiwa Kereriwa the thing is muntu arenda survive weke mnyaki siasa na kubo uri manto akilemi manto siasa usorebo siasa tu sorebo ntomurume na mukato amura bwete kwa kumusie usorebo siasa ne about interest iro siaku kona niko asote out ona interest yaku itidorire ile kitani for na olelia the big picture ko olelia maybe komba gudenteo na injustice maybe nuntu all over the world hii mambo ya free and fair it is okay but kuna possibility nyumura ya gwithu eru Jubilee to gwe ikethe a free and fair nomination inikejo ga gole history Kenya utie muntu usindawa au akanda sindirwe kinya mugurura muthoni okoro nda sindire embe no thina kura ungiri muwanja
au ane karupepo ilikuwa ikapita nya karupepo ni ntoeru akiwa bangite mebako ya kareke na ntoeru akino ora so na mebango era ndi mebango tike nire nye ndari skuru ya siasa nengi ndangira njuetire mbere nta tonya siasa ende ngeni ndatonya siasa ende ndatini ende ndari student na ndangira njuetire baba aba nesi Museveni ture ama ngundi player JK kuma kyonyo aru atire Jubilee in Mount Kenya has lost fame for sure. Jubilee lost the shot, although Uhuru will be re-elected, but tell Ntweruaki 8th August Meru will prove their party is PNU. Ende ungwendo mwira yai madwane yake na muntu wende ara entitled ndagoro nyewe the last election ihembe bati muringi kura kwari muringi kura no gwira muringi kura mnye na kura emwe Meru county na kura over 700,000 ke kura 700,000 ara entitled kiro opinion yake mnye ni umwe na yekwa weta ke wetie kura yekwa na yo Uhuru na yeke that vote they are the same, but by the end of the day kanda gwira uimpumete Embe North and I'm assuring you mturoka MP Embe North no Jubilee na atithe waro ngi no kwaria in the district na hii madha totally tatu kadiria na weta ki MCs baba ingi bagatha umeta ki Jubilee ende manto audwane we madwani yake no ethora in his fantasy akadwani PNU ni sawa na bugu etigiretwe madwani yake yetigiretwe norongi yetigiretwe nyamtu ethe musinda no etete kiwanjene uturu etaite kiwanjene titosindo bonde bataba titosindo bibi matana ata bibangite so by the way agolelinya kura cia Meru tugathe twina musuyo tariki 21 ya Jubilee torege musuyo kura antu wangi batoroka baite ba independent nuntu katiba ne wetigeria kuna wanda watatoroka waende independent uromba kuona eno kuthwane popular kana no kwenda kuita ndebene na kenda ukinya ndebene ende kwatua option ile kethere that time after nomination hii kugathe kwina window around 9 days ka 10 days ara kandeti ombo eta akaumenda akaumakea mene asia kwina window ya 9 days what you do eta independent onsinda no ndenda kura Martin baba iko ti onsinda bebe tegetie kura isi yako ndenda alafu wameamua ndenda kura Martin kengi tumagantu batoroka kiri nomination ligintu kimwe nomination nta election nomination no tumagira mbechi nyingi muno na ndio mbakwirwa rimwe pengine na kamba yatika 1 million kakolinga campaign ya wondi na ndio kuona ka 1 million naka antondi atumira kiri nomination kambe teremite na konde bene nonto ganteria ndebene na ndio wona akinya gintu kengi tumagantu babangi batoroka tika gatoroka PNU ni Jubilee no twite popular na kumenya kiama hiki kile popular lakini kinyande popular ground na ndio tutinda shumbana Martin ya jauju kande bange na kabeza kande na kompa nkambi bankade bene kauli kingi tumantu batoroka ten Jubilee ndio kuira tele Jubilee tendra ina fair and free nominations no nande no even that one is another possibility only possibility yes tutumba kuete na the bigger possibility kuga strength it may not no makadro ndi umakire nomination no ndi kuona bokaya you see ndi ngotaka kuona baba bokaya kadho ndina mbesa I could be having enough money ebe cha kweta ke nomination lakini nataka kuona hapo ibange tayari bokaya no tunajana ndina arua ntako mayano igoro I think it was yesterday like somebody said barenda Jubilee betekirwe kura cha nomination pali ngena kibande na kandire kawaida not electronic and the electronic rally you must do that chip era you must do that voting na yote kuona atongire ba Jubilee bakwambira rally kweta na njirera ira ba komba nya kurigino so mtoro gochwa nomination era ona go yo incumbent na iba bo donde ke Jubilee na ndio go system cha Jubilee chonde ya tabara pale ofisine amambi yogo wekirete so there's no way kawita ketene ke now into system yonde neku so I better go somewhere else where I can be and the challenge that is coming there is there might be very strong candidates but ingitonya ke nomination ya Jubilee na baka chinda na baka bageta na bendera ya Jubilee patita neo baka umabete independent kana bete chap kana kia makingi na beta ba win so Jubilee may not get as many MPs as it thought because so of that confidence hiyo ni nayo kwejira ni bibi utombedo confidence ya no confidence ura kukaraga a sitting government
Yeye Uhuru Otegero akiuga the other day. Agora sasa kama walitushinda wakati ule tukiwa na makesi. Ida hii mrome twethirikarene. Na leo tukuona ne mtu akaleta kitu chake kile ukambita takete nake. Ende mia Yowanda gathe ni onto embe winde muyumbe wa Jubilee wa TND ama founder member. And bembe we have done even scorecard in guidance. To lelia ki manifesto ekwa to ya ki strategy plan yanda bwithire embe north to ya ki ngwira nditite kethe basis ya election ningui whether weto wa 75% na yu umepita umepata na ntubo kwariria nobo na ndabere tukabwithio na I have been asking them what nyana arua tunde avanda around 7 meetings na waita no kwaria na baba ringa kura ibau na ibo ngweta tukaria abo na yo wake wikapenda gano kampeni nya president reception ya no meelewa endo gona muntu ngumete nja na aga gwa nuise president endo muminya nonto bibi nonto ane do you have the people Uwano kampeni ya president kana kampeni ya kampeni ya president Uhuru Kenyatta bena ndipito ya William Ruto na the whole lineup ya Jubilee including governor wa Jubilee including senator wa Jubilee ako ndego na kiuria but I mean that is my house line agwe ya wini ya the whole whatever ya the running lakini inakuona challenge wewe challenge ngura challenge siasa unena kutena kanairo kapo ya wake nguvu ende winkarete mnyanka defend kwa nguvu ura nona kwenda kwa nguvu by all means lakini and by all means na indikarete by all means na gathe ndo sune that time kodre ndiko koro mere zaidi rotero me last time inene case wewe tote itare yo katotere nyumwe nominations ikuluka 21st tiko na mtu modwane winde muyumbe Jubilee na ndi founder member atoke anyumbombe nyumbande munjinga that is exactly what I mean. No karere tegite you make sure everything is protected but you see there's no guarantee na ndio ya kwamba after nomination these people pakendo karonondo kedro I'm waiting for nomination yedira I could be a stronger candidate than him. I'm better than nomination yedira I could be having even a lot of money. Na ndomba koja ngapolarize story ira yonde. Na nyanomba na even NASA that how did ODM win in Meru 2 seats? It was just because of that. Na tukere manto ya ODM. Lakini to be sincere kadai ndene ya nyumura ya Meru. You know tuko leleringi also the individuals. Ugagwa Jubilee kete na machinery. Jubilee na machinery na the main machinery ni wananchi. Kinyabara kinyethe ndinkambeti. Tanke anenkero ticket antubembe no bate kwenda. Ne antubembe no ndi na confidence kuma kiri masinani embe no digonda uma negonga thendere uyu nego that's where I'm been working. Okay. So confidence ira kwa neo tikere ani founded I no tukarite teno nikantu bara baringa akura na no bandingireta last time no bo kwaria abo na no bambirite ria au Jubilee au kuiko tukwenda withirori bake ombera eta kuntu konge no kampeta so lakini for now bambirite uwe twerwaki ontudhana na mwathi tutakuthurire so ontuga kutukuthurire endelea kuria kirimbi Ken Jubilee no tukwenda with you are free fund party. Okay. Now kire Jubilee Raila Odinga are Meru are lare actually crowd ira are niyo Uhuru akiaweta tu interest Nyanza akiadro ina crowd ina na bwanora would that it droide war kire Raila Odinga no to go with president Ajuke Kisii as an example. Yeah. Kisii president when he went there, he had a big crowd. Even in Mombasa. Na Raila Kweta, he had also a big crowd. Even in Mombasa. But you see now the calculus here, ni after the crowd, what were the comments? Yeah. And after the crowd, no one literally. The crowd, you want to bambiri jako defect with another bamwe. Para bari umuchono Jubilee, which means the gathering here, people are aligned to the president more than the soldiers by Jubilee. Yes.
So Teresa Mombasa abunge ni baku defect baita kiamenekea Jubilee no ntoba kuona maendeleo yako bwitho njirera. What about Meru na baba defect baita akungi no ntoba kuithro tebi ku bwitho Meru. But you see Mombasa komba kadere yete development ni bwana Martin re then Meru County no rego defect ite Meru County no nto otebia kuona ki Jubilee ndakura baba defect ite ki Meru County kethe tu for example mwezi Kilemi Mweri arona ba compete na kiraito tibu akomba ko usinda kiraito ki musu ki nomination ya Jubilee. Why? Si you assess mnyangure renge ngotu mbaibu. Yeso gurere wa itando ene. Wa itando ene okimnyato ta kurwa Martin. Mbere mboleli ekosi yakwa kanjesira ndineo. Nera Martin eneo. Nke agona le manjesi yare na yono uyusi bora Martin na gwenda mnyaga te toeto mbombwithia. Akasi na manjesi yakwa. Then area the piece of with in this case siasa maybe trokea pale unaona ni safe. Ende boko na ukilemia ugire kaona nomination ure kuendelea. Ona it not be fair no ate kwa involved kire setting up secretariat. Nande kedo secretariat ni formero. Atero we as a nominee na president na tigere. Ale utigandiri. President na apotigire potidia secretariat. Na aliuga all the candidates regardless of whether you are elected now or not, you should participate in forming the secretariat. Nantoa wabwidiri secretariat yeu bari bakiama kia. Kikali kweja kia form secretariat. So what else? Nanenga karaungi de ambintere inyaka karani kamu. So what will I do? Ntae wakani nendo kwa mbekero kamutaka kamona chotonya. So what will I do? Ngetero secretariat bonde baku. Nande Martin. Ore expect ya tabedro in politics. Kama tukilitegira space. Kuta ukilitegira space. Kama ukilitegira space yako. But at least about with the fair. Nande. There was fair. I mean what then that ntuko election. Ira nyanto mo bariko ya kilemino do mama liitwa. No turomele jumbe. No resort. Si ayumbe during the nomination ya nyuma na election ya party officials. Utuma ku participate ke process. Para boro kwenda bora yako yura. Kethe oronge na ability ya kukusoti change. Mpe sima ibu nto wana baitoroka asi nafasi no ayo opportunity na leo. At least ya kunga ability to short change. Nande kinya election yo kilingwa gituma. Kinya ba yo ba kilingwa gituma kinya kilimweria. Na ba mheshimiwa kaduri ola batinda kuweta ngo ba alwaji alwaji to elingire kula. Na te ajumbe ba mulingire kula. Na te ba kiraito. Ne tutori MCS. Kambele onde kirelia ndalali ente toroke na ningira alwaji campaign. Nuntu ndaji alwaji ya kwa secretary general. So MCS ibaba atarire alaja secretary general. Nande kwa nafasi ya jumbe ya MCS ya baba kulomba iteke ngavana na senator badure antobega nona. Na kinya kilimwiria eta na no ali secretary wa jumbe bonde. Na no andika marito no ejire uturomera gutura twathura oju twathura oju kinya andika marito makuruka na anto baringa kura one onde baruta. Nandi kuma kulinga ituma bandaye my friend itare nyamu itare yaki. Okay. Well, at least what the Jubilee has done, one could reduce biama. Ero ndo kuna biama 12 bidingidro biana candidates dai bia konjire ndama. Na biti mera kai. Bo bari bo akawa satisfied. Yeah, it's okay, lakini at least that's a step in the right direction. Ndurande itorof bila torof bibia dire. Dai bila bigo form okateka ibingana. We have only maneno chap chap na PNU. But we want to come from 15 to at least 3 now. So we are stepping in the right direction. Nandi ni meru. Kuri SMS mwe kuwa warua gichunga mimi vile naona Jubilee iko hatarini Meru na dharaka sana ni Martin Mutedia Kia Njogu. Ira Martin yatiri. Last election twaina kiama gia TNI na kiama kia Mbasi. Bia mabebi nende na Meru County. Kiama gia TNI President Uhuru bejire italimwe kampeni ne. Ewe ngene mheshimiwa Mithika na mheshimiwa Bantoya kibatiwa bakingana na ground. Uhuru atakinya ground. Bubu ngo bimaanisha ate. Mbas yali popular mheshimiwa Kiraito mheshimiwa Munya batinda ground. Na bari thirikarini. Na bamanenjire mbi bamanenjire ite datin de MCS TNA yona datin. Yona ajumbe baile bambas babona batano. Iwe ni maanisha ate. Jubilee na lokinya ulukinyata kala ukinya Meru.
Jubilee ikerwe na majority ndani ya Meru. But then bubu maanisha hata kile mukari wa Meru uro kuibwa ate Uhuru Kenyatta ate ya Meru no ntuba kwethwa ate na kuthwania kura che Meru ici yake by default nayo no ntuwe gwo ate riuri campaign ni rengi wo Uhuru ejire Meru rimwe ejire rimwe this time round ejite yeli na rebele yeli ejite ku launch kia Jubilee ate ejite kuletera antu maendeleo which makes antu bibu yaka this guy really now to get for granted unaenda uinde mwakilisi wa Ntobe Embe North na Meru amadinda Uhuru mnyitu mwirite Meru ate moya for granted nya project iku yatasi itasiongo ate mwirite a Meru bena aki nontu kwena pretense either at the national level kana no perception imeta perception ate Meru ne benefit ite mnona infrastructure na binambi kaba ite Nito mwira are batue we have invested in this leadership. Bondo atala barabara yetu nasema na Meru ni over 200 kilometers within the Meru County. Barabara ira existing today si Meru County ni around 200 kilometers. Ira route network era we see Meru ni around 200 existing. Kuitu kundabu inge orende ira committed by government. Imosi na contractors barabara ene. Inge stone nuguriga na baba ronto anyumara ya materundi the other day tuwera mwezi mwa William Ruto wale the DP awure muntura either style up kana bakanzo contract inenkore muntunge kade barabara ni contract na mtu na ai incompetence Kenya ituweze kuwata also the big picture Kenya rero karere ni infrastructure development to ambiriti nyingi so many almost saidi ya capacity ya contractors baba yonde ene Kenya. Nonto this has never been precedent before. But the question is on that one. Na mwe kuleta contract edro aita slow. Agaitonge agekiro. Lakini wetu alija kaiwa warning. Why? Chakaringa ura gate. Aero warning. The other day nito arina ronoro barabara eu itabu indu kinya. Yes. Why lakini amo contract alito ronge na there. The contractors are many. Barabara matero ndio mwashimo kule with to like forever. Yes. And then there's another feeling that the current leaders barabara iku iba ko sabotage contracts iria TAE antobati wao kana baibo or they are not benefiting personally from the contract. How is it? Okay. Personally. Yano kedro rande ntoerwaki kwenjere kudidwa Egembe North. Lakini didn't participate in any howly kile contractier. Na ndaka ngiro mesabotage nyaka kiriti cases na mbino ndo wateke atemo. Nande ntone kalite au lakini mbuge atiri. But the story is on the ground. Kile ajumbe betu na kile national government. Uwego mheshimiwa ntoja kiuga Meru County anenkyo tukimta inyanya chalami. Ajumbe baba bateta muno. Betampanga bo bakandi bakauma kirikari nambi. Kenda jongero kuma kilomita inyanya mpaka kilomita magana jairi. Na kiri mantoma president agire kuja nemo ni kwithirwa contract ni barabara imwe itanenkete contractors. Nemwele akwa yake ni kiandege muita muroga. Ngagore kire kuma ni abo lakini bele nchike thimbo. Oro TV hello. Oro TV hello. 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 Hello habari ku. Baba. Karibu sana turadi nao. Turadi na ndege moja. Mwenje karibu. Ongela sauti kidogo mkoro toteo kibwa. Tanda kwa ate. Iko kwa kana kwa ana wanto trataga na ba trataga baile. Okay. Eni kwa kwa kidogo. Kuni ndali yakate ndio nilitaka hama. Ndio Kenya. Almost all of them. Na please agree with me tema. Ndali Tanzania jasati. Na wunde ndamnyere African Development Bank. Yo ya ni ya no Kenya kama safi. Sorry? African Development Bank. All of East Africa.
Don't want to catch that in the can just get a Okay. Don't give at the Palabara. Customer in the secretary 200. Eh. Then you talk about 150. On the Russian Pariba, the one very small. If you want the money about the empty Pariba sentiment, Sabani is more working in the Russia. You are the quality. You know what you're getting with. Okay. Thank you. Okay, thank you. Asante sana. Mheshimiwa Kiuria Kembere Kiu. Ati how true is that anyway? Ati East Africa on then Africa Development Bank ni anatembea sia wiki la stima. Watala mbia sia Kenya sia stima. The African Development Bank yake. Kuna nya mbia sia kumaki taxpayers wa Kenya. Kuna nya mbia sia kumaki European Union. Kuna nya other partners wa create in that kit. Ya taki dirigari mweka nekana ya Korea. This rural electrification. Na ingi ke dhairi kwa KPLC. And I think umwenja kuwa na pointi ya kera kuwa. Aina kuwa mnyako ina reality. Barabara uteguwa gunya mantoa barabara kuwa nga MCA ba centuriment. MCA bataita bete na assess kinywa ki president. Nyamwezi mwa kireri yale yao. Baatu mnya tu parliament utivingi karete winde mbunge. Interest yako wataki constitution ya Kenya article 95. My first responsibility ni kurungamira manto ya interest for the people Begembe North na ntoba Kenya. My responsibility new. Ku interest si anto bako rike they ko served. Nte kira barabara utuika Meru ni kilomita 8 no tisira na ndene Begembe North. Wa central na the other areas the same. To watana tu together sa team tutakuwa mnene to muraindi batu Ameru enough is enough. Utumbo toya for granted. Yoto data ile nyamera anto bangi bariara na tadirikare wikira bilioni ya mera. Please just a minute kajo kiethimu ingimwe. Wewe TV hello. Hello. Wewe TV hello? Aro. Okay, habari ku. Ni mbega. Turari na omkuru. Turari na magana kuma Kanyakine. Habari Kanyakine. Kanyakine gatezuki. Karibu sana. Leure. Akoroba ubare aure. Enda ubera kera kuona baekanga ya. Uba Jubilee ko irwa ne gutorokwa. Bakauga teke gutorokwa manya problem ire okabate kwenda kuga oma. No ndo gitara campaign. Aro? Ito kubwa. Jubilee na lero okaba kupa kukwidira para bainde batorokete no ndo bakira ito. Ogugwa ate no ntoboare baeba jana wamba bukeza bore obabange ogataka bakiri mwija batorokire baike Jubilee wataka bukono bukando wataka bakaburi bariroge kabaye bonka inibije bakauga baronga mabonka okay wataka kirabe ukerwa ni ukora bora bukeza bweke Jubilee okay aya Mpa bencho kwenye mkuruga Kanyakine. Auga. Okay, a minute. Wewe TV hello. Sorry. Wewe TV hello? Hello. Okay, akumaruka. Wewe TV hello, 1 minute. Hello Martin. Habari yako mkuru? Mzuri sana ikiremi on Trimitibori. Karibu sana Kiremi. Anku gatere. Antobe tiba kwaria boya gende ankondo bakoso ankibera atiri. Iba jukete munya ya moizi. Ne tomi. Iba mene munya ngawa no Meru County na itu mwenda ona chombe tamutongeria wetu. Ko munya no atume tugeta njirera to kwenda. Allo? Ito kubwa. Ko iba mene atiri. Inkwendia mtoka na weta walare kontoruaki.
mwire na ringe chacha bwega tetibu inuntu inkuigwa nto kuba kwari na ringe chacha bwega na nado hombe kura chawe urakuwa tubakiaria na antwara bengi batete Raila nuntu baba kreito na mizika berwa na munya ko modi na bara bengi support ba munya berita Raila nuntu kwanto ko na munya muno na albina ko bari nge chacha bongo batigana chacha raisi. Okay. Hai. Impaba mucho que antrimiti. Muratele. Tutoko dara un gavana munya. Na muratele ata sapoti munya nkulukia kileria. Linda sapoti munya nkulukia uwa kulinga dimu. Na njire de kukile election ndiru. Na Kenyatta kulikia election. Ngo duande MC we go GST. Martin ogategera mtu atetera gavana munya ndene ya Meru County jini kileria kimathi na MCs bato kinya batano. Ni tolungamana na gavana munya na ntatetagira gavana unimpumite aja uju tugetara Meru egambene tukanotesi gavana munya leta kotini wenka tuwatuna kimathi tuwega gavana etagegambene wenka twambire kumikia gambene twashinde gamba alaula mutindwa twathinyeri kutintu kuno gavana munya tegambene ndegagwita ungutintu kungavana munya mbekira ntante ya maguta mulungu neji Toma twashindo tweta Nairobi. Utentu kuna monta ikengaba na munya. Ntacho waganga nambekira maguta makwa kana nenkera mbeche kijaja kula lunji. Ndacho wago chore bwapo kautera ntubego gistingugi. Kenanda takiringa bana. Nkamwira ngabana ujinde muchoro kwa kanenkera ngirende kali kuli ntubego gistingugi. Balabala. Nande no aria intimiti na wa kwaria lakini wale ruwa kwaria tali aregoji. Nuntu antubego jine baiji. Ria kiaumire burume akairingo toka miaka iri mwaka jwe datu ndachogeka antubego jisinda bera tiri uchole bobo te uchiala kana. Na teji nande bukona baba yetu wakwendera kuduka ndethinka lomba karagite ete kuoneka tiromba iki ete kuoneka nikito mtumiririe. Nande kinya wa nande akwira tiri kuti mtu ale akwina we nkurukie kwa unne nto eto bisi nyanga bana munyanga mwana ntiu maja uju minister fulani aontesi akugana teji teja uju akeja ke wadhidia 1 2 3 na ta ungi ndenda bate kudhidia kuti mtu ete tobisi ne chiawe nkurukie kwa tutiga nom kila nkienda uchokerio ju wa kuli kulogirete ni MCs to andamanire ni MCs bali bandamanire kenda barabara chioneka batule mbungi assembly ya Meru twamenya Meru nenke tukimutanya chiarami ni twetira assembly twatwarungamia business chionde na twainga assembly ntukuimu na twetekaniria no monkaura atongere lami lakini bate MCs ba Meru tonduli ko represent Tobago GST at county level te at national nande national kwina mujumbe na gatwarire na jumbe betu de betire mpanka state house na badi ba Meru kuna moto no mwanka tuongere na tuongere kuma kilomita ije inyanya mpaka kilomita 100 kogo tema andamano twadhiria lakini twaikiria assembly na twatwanjania assembly twalungami mantuma assembly. Okay, au kwa wa kilomita inyanya bombere bururu president na bwana iria Meru kumunenkera kilomita inyanya Meru yonde county yonde menya thirikari this time igitonya ibare bagona Meru was like too much favored inyanto ba centro bongo ibateta bauga ikibake na ninyi mu Meru inya kwambira kwiro kibayo no kuma ngai katheria ngabi so already the feeling here on the ground yeah Meru ba kwa favored too much na inyana ndo kataka njira ija nyingi in central it was itabui so that impression ni atumirona Meru ya mbiria kuinyiro kimaendeleo. Yes. Okay. Kuri woku arua Hello Wero TV swali alua Kadhuri maambia hao watu siku hizi sisi wa Meru tuko PNU. Kadhuri miboko Robert ongeno wa Jubilee ni empty promises NASA tuko pamoja we want the change ongeno wakawa James kutoka Meru Town kwa maoni yangu naona Kiraitu ndiye ameharibu Jubilee hapa Meru na kwa sasa tumeamua ni PNU na NASA ongeno wakawa tuko ndani ya NASA nonto wa Meru tuweze tuwe makobokobo hatukubali kundanganywa tena ni Mugambi Kumankobo
wengine wakawa waheshimiwa, naona mko poa, but nataka kumuuliza mbona Kiraito anaangusha Meru hivi? Tena president wetu anakosa umashuhuri juu yake. Meru wa Meru tunaenda kama tunaenda kuama Jubilee juu ya Kiraito. Sisemi ukweli, semeni ukweli waheshimiwa. Ni Irene nikiwa Kaga. Anjuke thimu inge mbere uchoki kiureke. Wero TV hello. Wero TV hello. Hello. Wero TV hello. Hello. Hello, habari yako? Tunaendelea na mbele. James karibu. Aha. Ikino mtanto wa ndipigi watu mmeke nyingi mwanako kwa kawera mwangaza. Sasa ayakutinga mtukume ndipigi watu wakazi wa kinju. Hapa ndo bandera dire. Okay. Mheshimiwa Borore na tupo oreka juju. Wero TV hello. Wero TV hello. Hello Mate. Hello, habari yako? Tuorere thimu yaku bwana Baichorio. Oria TV yaku mbere bwana Baichorio please. Baba Kodia. Okay. Kankwenda Kodia ntobe tuanju bili atere. Esto gambere pato tore amero. Mora kya to legderi ke mora ke kisoye to kikali. Lalu dia tu nampak ya kan tu, wah tiket, mana tiket tu gua yang tu, yang ini tu kan tiket tiga bawa empat taruh. Kemudian dia nonton gua nyam ya, dia lah dia mau gua aja tu kau dia dia nangka, mana nyam tu ada rumah mau aja dia tiket tak gua beti, bagi terus jadi. Kemudian tu dia tu mau pakai gua pakai ni kan, tu tiket tu dia aja, dan dah gua nak ya kan tu gua minta dan orang ni gua mana ada tiket dia pakai pakai lah. Anak gue tengah soal kau dia hari ini ke batu itu dia ambil deh. Tere nero itu yang naro ambil itu batu itu bawa itu barang-barang ya itu kita namanya tuh dia anak tuh kita jadi ini gue yang barang-barang nonton barang-barang itu yang ambil itu. Itu bawa ini itu kita ini hari ini yang tuh kan tuh dia baru dia kan di kan bilang tuh gue ini. Kemudian dia tuh dia sih. Yang terbawa guru tiga hari atau tiga hari masuk kona ya masuk foto banyak buka taruh tere atau tiga hari gua anak tu kan mestinya dia no itu kona waktu tiba waktu tere tu dia ambil. Okay, thank you. Yo nyobi chudo gua magira wana mwanega. Asante. Ndenda kwira mutikirio wa mutegerwa baite wa Weru TV. Uwa ali athiru gaiti. Yes. Murie ndenda kumuria kiurenga muria njira cha account cyo ikari atia. Nuntu ugete gojist narua uri akorera nuntu baba bana bari nuntu bwa thirikari account government mtu akamenya barabara account ni iri kuona akamenya ya national government inko na kumwira iwe ugira nandi ndadi acho MC wawe na ngavana ambe amuri kiuria nuntu barabara yu ukwaruga baba bikibiki irunekanga ate irunekanga oryo kuko ndikumanza barabara chi account ngavana munya betre bari na ngavana 2014 taondie kwa barabara chonde ya national government nari na ukire chionde net betre kotin na bashinde gamba panenka barabara uchionde lakini bakita kotin betre barabara hichi ona ila itureje account government ni charemete finda lonti ni chamuremete lakini nanda wetie inge nandere na uo nekirigishano wake. Okay. Wambere winkwenda mwambia ngwatira my brother awira ugakolelia ki county ibanenkere barabara lakini nuntubo andore bunto atongore bakwendekana atongori bakwatanira kethe ni MP na MCAs na babangi korogosoe ithire nuntu barabara ira turabwitha cirira bwitha cio through national government through kera ira nyingi ita kuluka classification iri bwito bwitho ni MP through kera ni ibarabara cio class A kinya C kuma ndiwe tambere units ya county lakini barabara ira bwitha cio mbere ni kera weta kiragia county reburo enture nera akaware barabara ne mwezi mwe no bwa antibo baisie lakini MCU akathe no ate honest ate kwa arioma arenda kutuika ubwo barabara era ne mwezi mwe akena mwezi mwe athukirwa na ne antu bake abure to safu lakini umane ate
mbesire ciaita nyingi kikera ni ciarendiusire ciendwa kiri county ire ya waki county through the KRMB wataki budget ukani no thome budget yaruga the Meru county ni ainambia cia barabara yatumiri kuma KRMB over 200 million ire ciumba sigure to the tether iu cia barabara lakini kuwe na ile ingine sio ciite through that involved function ire ciuta na barabara ingi kidogo kuwa ntu ba kuandekana nyere yuto civic education katibe umye na ndeto ambiro implement meaka ena nuntu meaka kuma 2010 de launch August 27 kinya 2013 ile yambirie operation ya kwethera kwina national kwigurengi kwenda soki yao manto Mwangaza kura nwana uro Jubilee kundi guthukiria Mwangaza rietwa na bara ni propaganda sio mudhiria nguvu cia kuwa ni mbesa iro kwenda thama atumire mukuru apa uti mbesa hawa une conscience yake atumire but manto kwa mbesa naambia it's not my story but what I know Jubilee is tibi asare na kurantu une mutongoria one kama kia Jubilee iko kina ntwa baingi au wakaita na wingi bwanto buri orange ciuria mheshimiwa na kinyora atu baingi ngwitikia bae ciuri kinyabo ni ati Kawira Mwangaza ari wengo kiri PNU ni bia tuma eta rutere rurungi rwena kinya incumbent ne principle tatianko ri Martin imboria o ni baba tigo twira atiri bo baragurire kairemia mbeca cigana nuntu kinya Elizabeth na mira kiri Jubilee eta kiri PNU ni batwire bori meambuga ofia ni rabu inkurukia ya Jubilee keba ni kaba kugurwani na ndina arua ri nkauma na arua nkawandera kurunga na PNU kanda aguro ngatara madam nakwana nkora na arua nkwaga tigiti ya Jubilee ngeta kire PNU nkayo wariko in the first place kinyana akinyukirwe ni minister wa Roy lakini nande nayo siasa na notara madhabu unkauria ni ngakuluka na kia maiki nenda kulukari connection yakwa na regular kedwe kaliate akatara madhabu akona tiri mbwande popular on the ground lakini nanke ya kudura PNU mirango yakwa ya Uhuru Kenyatta mirango yakwa ya William Ruto tamukinyira rengi so the best thing wacha niende hapa ningangane na huyu ndanda yangu Kajuju mwenye tashinda hapa fair enough now okay Martin uja Kajuju by the way kikali kikuthira kana no kiku munya kikali what is there untumba kwa manto kikali munono nturi kikali mnyimari to acronym ya ntu bathatu sasa bongo no baise kiendelea kagitendelea but what I know o individual ende kura muntu aragurie kura ciake ungina gurie kura ciake interest ya kwa Burundi le nete yao kegembe north number 2 nina interest ya overall Jubilee party of which I'm a member and Jubilee na ruling party lakini kile nomination ri no magakwe na kadi zero cha laineta no kile nomination ya governor na yenye senator na yenye women rep kana to I mean at least whoever wins for the governor oto kulingira ndebe na I mean governor Jubilee ka baiba na ban Jubilee no ngaringira governor Jubilee for sure nio kuga kile nomination kwina keda ito narari na mwenda mbiziwe chicken out wekera ito mbugana ndayo wenga the senator nzigeza medeka ina competitor kairi uteo Kajuju na ndayo na competitor so na ndiza Kajuju na Mwangaza ri who are you campaigning for kile we for now kurubo ngoi basindana lakini ngavana Jubilee na senator Jubilee hiyo akina mama wasindana kwa kile ito atena mpingamizi utimu mtosi na to analiambia so beretu ikithimo mheshimiwa kweta manto ya kwithira kwina ngwataniro atika maybe bunge na governor na senator lakini kithurano ka 2013 kiraito murungi mheshimiwa kiraito murungi na governor Munya bariki amene kimwe na iba campaign naira then nito ntutu getikia mheshimiwa Lentore mheshimiwa Ntoeruaki na mheshimiwa na senator Kiraito kedra ba groka bakedra ba watanirite you see the alignment each godizwa then because you want to provide good leadership to Kenya na ni kone outrightly he kedra tutumba witangugi nangugi personal greed a politician if we are not going to have that alignment then of course ndo ekamera tukairi imba bengega na manto makumune nini nonto bwari Martin oni nompende kirwa ndina ngabana tukwatana nawe nompende kirwa ndina mujumbe tukwatana nawe tukotana yangu turi gintu kimwe nande ajumbe nini constituency na becha nande enda kwithirwa atiri
nkirutagira muntu ego gistingu ginarwe ningwita kiri mujumbe bisina mujumbe nkaukiangirenda ngarinka mabalabala ngeta naku ngike county government kanenkelwa mbecha tukalito nininka nenkelwa ngirenda ngarinka mabalabala ngaringa kundwa lonje nako ngekera ntubego gisti batu tukiutangwe na ngavana munya na tukimusapota twamusapote na ngavana munya awele 20 minutes azibaro ntubako jukia kiyanto atabata musapotaga nuntu kwena meo kadi kinyo bisine dawe kule us kiresisi obara tuba utitengwe bwega na bakultangwe bwega na kwa nipo ndaba mutere ngugi kushinda na ngavana munya dwele kibalwa ikirito muno lakini daiji okay ato kietimo Wero TV leo Wero TV leo kweguri otera sokuru bwana kwenda sokeria a minute Wero TV leo okay choki kyo moshima Bwana Martin woria arambere ne ate okaminya uturo you can only be certain of now I'm in Wero TV what happened 2 hours ago in history what will happen tomorrow I have no control but moshima no kwenda tu compare na USA barabe na bia mabilato kana bielebi nene ngirie munene kwira ende bungu wera kwenda kwira atiri uturo ringi naguo you risk every moment of life kinya kana ukira kenda kaita amaru nya ukira kakawa kaogira ikaita kinya ntu bara successive nya ke biashara kana ke life ni barabera cia bakeria kinya ngwataniro we katu kuthwaniria kuringana kethe uwi where am I in this lineup kambisi antu bara kuringana arande baisi up to now turalitaniria bongo wingi na twaritaniria abo tugo tugwithia una abo ndona tugwithia tugwithia ndona abo tugwithia for now ora kumbo karika next time timnya kwa kinya tukabangania itarura kinya twetania kwa tuandu just for this period of no no 1 minute Wero TV leo akumaruka Wero TV leo Wero TV leo hello Wero TV leo hello bareku Hello bareku. Habari. Karibu sana turali nao. Tuaya kutezi. Karibu. Okay. Wero TV hello? Hello bareku. Nenda huko Martin. Karibu sana. Mbogani kumakagania nko ya ndoa kwa tanje dire. Kaya kumakonena utakagana hiyo pombezo yake wa lamire. Nimpino tu contracta barejere na yako kwa mguru ateja aende isirete oteje to kona na to atikito arete kiana utekona wiva kuya no to asam kupitla da Taiwan. Okay. Thank you. Wero TV leo. Wero TV leo. Hello bareku. Hello karibu sana. Okay. Turari nao. Karibu sana kinywa. Okay, odi na popa kuya na atire. Itegere tena sana bibiri mutemwana dire. Ne tumi. Itumu ya ate antwa bondi, ate na batuire, ito baize. Ya tawara ba bero turetaga. Uti mwanya tuona kamte ya ite ya keje tuwasisi tuwekirongi. But one thing I'm telling you, we are not happy with Jubilee, but we will vote for it to be the best option. Okay. But for NASA, Amiru Kapukeba Boy, na boy kilo kiwando na utenara kina mtu kwa NASA Amiru, tuweka ulipe na after that. Ndaro mamono yana kebu kuka inde buone you never upicho bukorona kina Okay. Na bukarira because in 2002 we ba tokere kulita. Yeah, exactly. Okay. Wero TV hello. Hello bareku. Wero TV hello. Hello Nick, nikome kumazeo dare. Come. Hello, karibu. Nikome kumazeo dare. Ukawate come. Nankuria mpeso ntoru wakiwa pare kuma yene monka lare. Marina ke ete renyo terega. Na kumya ke na tare radia. Bara kuma ko. Kuma lare.
Weta ko? Lare Mwanka Kadelo. Okay. Asante. Oria. Tuambie na kiu. Barabara uni yako kana account. Ari uni yako. Barabara kuma lare kuma Kadelo. Ni mwera already contractor by barabara ne ikika rotama. Yes. Okay. Ko wende ne tere ka bwithe miaka na. Uwo ka bwithia ngwe miaka 5. Ende ni miaka na ne tere miaka ko tirathira. Amnyangwe ndalta. Ngwe thirikari ne otigoro tanduge no kora mandasi. Wita kwina mpangilio kwina process iwe ku request after wa request ekora mpango no thirikari ekora budgetine ekora budget kwina process ya kwetha kwina mpangilio na so your procurement kwa tangaswa kwa rekio tangaswa antu baka apply baka with the evaluation all that process ibu ntoko na kiru tongorio atala tuwe then Meru County, by the way, area itite bo yake mbere in my opinion. Mno tutaleta ke infrastructure. Ni kunto South Imenti why? South Imenti bete na continuity ya linda. Ende onto ende kuengwira mbwethite nkarita ngakinyithia. Kwatu kante kuembe urawe yongi akuwa minyana na obisira akoya miaka enge kuthoma engina. Akiwata nangwe kwatu you always in the same step. Nguira ndithethe ni eme onto cia miunda kusukuma nanto gathe ibandolele bethe na taitu na athu bethe na taitu cia mwathi 1 A2 AC te kurikia ngwi bawe taitu cia antu bethe kiongo cia te kubete kuretura taitu amwathi 1 ibe tusukumete bawe taitu mbere ithurano ngwi yu getheke ritwa mbere ni baba ari mbere auti otu gathe turi kana gathe ende continuity ni kuendekana na kwine ita endo kya kuthwania yawe ne beta mwekro itande ne be yakana baka ende university baka university wala ngela ne bitikalila batame jimi ati continuity otongori we ndo bitikalila no muno kuringana na performance enjere mwa witetera ero to kijana ande first time MP soro mwaka itetere no ndo continuity na challenge rere okiri most of the incumbents ba especially Meru projects ira nyingi they are not ongoing and then the issue ya kuga egeja kudidwa you know that one no ngakona contractor kama ko on the ground na kwambiri kuro mo kuwa kaga ene contractor dire president ya kuro neji tena ita president ona which is by the way bitu tenda ki president tu president neye I inspect barabara kuendelea exactly story uno tutenda story president ya ikarao basu exactly kwa watu techi abwede president ya atiri mengwe endeleete that's the point mheshimiwa wewe watu point unio kenyengo zizitiza kwa watu utechi abwede tie nikakwenda chia mbele kubwede kendeya ku launch so the other thing the president kave na sereri rinde akwambiria tunyanji kuma akwambiria kana aterambiria mera rite takambiria teka kugeikambiri no ndekura kathei wako embe no di barabara yako tayari contractor barabara ni masi barabara yes woria ni imwe tuna barabara as we are talking now contractor ai barabara ni ka kwa assemble the equipment barabara yakuma lare kweta ndumuru contractor are on the site ni equipment ya wikira ngwebu etheka but the point here over ya continuity you continuity na ikuringa na performance lakini yake the performance you know it's the Kenyan government which is working the MP is somebody who's to raise we are when to raise the issues and then government take over allocate fund ikaendelea so inya MP akauma njirera ndio ambiriria kwako utireka rungama it will in the current constitution dispensation it will continue na even a common mwananchi wa kawaida aina yake kuita kotini na akadini tanganya dirikari akada even to parliament and to present a petition okay na yakategera tutite kudhiria bwana Ringera kwa mtu wire ate NASA t option NASA the problem where NASA to na ito wire kume it's a movement as at now etena any specific standing until there paka atara flag bearer and then based on the ground na kwa nominees ujenda hai utreigwa anybody who fight any nomination yekera kada kwena tutoro na anybody nyawe na anything to do with governor from whether ODM why pakanambi and then NASA itself is not a political party as at now as it ote mundurungi na NASA baraka barungi na waipa kana ODM
kana hii whatever lakini uturungi specifically na NASA so ni kwa it's a movement as at now mwankali lea baka wakadara hii Kalonzo flag bearer pap and then ande kumbere mtu kwenda kiti kya governor na either Wiper kana ODM arafu unge umere MP that's when nande kya makikambira kwa wata connection but as at now there is no that direct connection raile za didi hapo umora whatever patire I mean rally na utubianto after that utikone connection ila idirero au Mheshimiwa no kuthwane kuri mtu ungi watarwa kiri kutongoria NASA uti Raila kiri mantra ya NASA nime opinion nitiwe kuona gas atarwa saidi ya Raila ukabolelia NASA nyethewe na kronoimu ni Musalia Mudavadi let us be fair to Raila kurere kana ati Raila digire bwana Martin ko ata laki NASA NASA igwithitwe ni ODM ikagwithwe ni Wiper ikagwithwe ni Ford Kenya na Amani kira arume bau bana ri no riku ina antu babaingi kaboka muntu tina antu NASA eta neoku but kurere kana ati no kingmaker enda kwa kingmaker na kingmaker atu ti manano kianine alafu ati babu ubu kuthwane no woka ni Raila lakini that is your greatest fear kana ni webu kira nkuruki bure ya Jubilee nande ngutikia gutumtokera Raila lakini mambo mantu mheshimiwa alikia kuga nase na thina nase nayo narua Kalonzo alipatilinda wa Wiper akaja kulunga ma president narua siasa we kuthikathira akathirwa no akarua mtu witwa chap mutua nuntu chap na ne utonya mashinani na la kwawe ko Kalonzo to survive kile politics hizi no mwanka lunga me president alunga ma president kenda na ndi na amba kugitagita mutua akala kuthithio akathira gisiasa kiabire kuli mtu alikia ni uma Raila nini Kalonzo ali vice president wa Kenya atethetie Miru na Mbiri ali vice president ntu ali na inya na improve nchera na mbingi no ministry na vice president ni no hotel na matuja maingi muno na hotel matuja maingi muno Raila ali prime minister atuthitheria ati Miru inkuri miraje mheshimiwa ko na arua katathithagia ngugiuniki mbere kiwanendete Miru muno kone antu kote mtu mugeni ariyo no bare bongwa bare bature thirikari-ini baba aremiro utedia Miru kagita karia no bo bareyo na batira ini lakini tukera ya uma kakwenda NASA turekale la manto ya NASA alatika mbuge kaki NASA ikedro ina candidates on the ground omunyiti can carry a lot of votes ikedro ina MPs MCAs nambi nondo at the moment kuina so many ninyathi mu kuona ikiringo kuina ndo bara bakwenda kama table by the way that's what is surprising me baba kuga ni baba lekile PNU tuli hamwe mheshimiwa na ndina we 1 billion ya miraa ya mwaka jona mwaka jongi bukaga na hata ali adatu le last time ule reta itire ndo ni mwaka zo kuingo boa last time umtubombera omnyemira mbesira 1 billion president na bwithira su task force sire bwithitu rambere ya endo ne antu ba Miru bara ene mirako tin na bibaru ya kenda ba kamiti ba tonyo kamiti ne nyabo ira ya task force bombero mnyemira kuma ndi yomberwe kuma mira ambirie kurimwa utire ingi atonya njende ne thirikari ko utire yethra yinere ita na isungu infrastructure besi thirikari na sia umba kuya woya wayaniria antu yayaniti antu ikiretere ko batumira ku report ire president ire task force ne inyare ndi ni barekitie ngwe task force report ne gaite ne ko president and I think he was supposed to be given last week but I think next week no president okay president so yena recommendation sia that 1 billion urasi atumirwa ende ngiye ya this other billion ye ka support development ire mira azire ingis kinye nge mbere ya ikabwe infrastructure nyemi mirani ya mira ke kubwithirwa structure njaru kutethe kwina kiama kutethe kwina nyasaku kutethe kwina ine corporation utithirikari yekira njara ciayo kimira koguo ndi mirani urimi buture buti bangi boya koguo ndi recommendation ire task force natika ndiona report lakini avana ideas kuri mantu ira bathwanitie yakabwithwa na bilioni ira
yaya pendekezi ni antura task force kuringana na mantu abaitire bariungira arimi bariungira biashara bariungira barabonde tu stakeholders bamira lakini story unti kwenda kwa information te how was the MP of the area what create that interest you know you are one of the stakeholders what are you pushing kenda 1 billion tumiro kiri kutetheria mwananchi wa kawaida no kitame ari umwe mheshimiwa tere muthiani onto katete kuthiria abu kwenda kuwa uipendekezo yakwa mpeanite kithati imwerua tubuithie kethe ni SACCOs ciina inya cia mira arimi baraba mira bekirwe mbeca ira SACCO ine cia mira ciambiriria au kethe mtu na kwenda ku rehabilitate mundu okyo mira na kwenda kubuithia enterprise ingi ciutetheraniria mira na kwenda mireke imenyero boya mundu miro menyero boya abwithe inya irwirwa kumenyera mirereke kutwike no etaki SACCO ikwele urimi bo mira ya mwambesa ende mireke aitakire ambi akire ambesa ira irengi ni kwenda utetheria antuba iriere mira bethe bena kethe injira si utethaniria no urimi bo mira yonto ende ngukari myunde ende by the way ndo manje kabasi akurusi ya mwathi kunarua nguita akurusi gembe north untingu gari ntobe ngukari lare ngukari ntobe etwe na ngukari ya mutuati yuni almost more than 200 constituency na weta ona mira ure kuuma ni manto ngo kwera inya kurubange tukora ciabo ni akwenda tuthe na kiuria ko bilioni ni buri totetheria twekera mbesa imwe nya kethe ikimero university kana university ingi so yoni mapendekezo yako pendekezo yako tumete kutwira njira ire atetheria mbia bari semira number 2 ndiberite i mira ni tetheru inya kura nyumba Nairobi kana center ara mireka matwe kaenda irua abiasara betu bendaire mira street in Nairobi kuburite kwina nyumba ya mira kumbira ne burite ku facilitate ru ne thiri bukoro kareka mashimo bukoro kareka wa kareka butekareka ne mante onde ambiracia na akwa no tongoria ingwenda busokeria Weru TV nkatho leadership ya Weru na bagwe expert na presenter bwana Martin thank you nuntubo to invite na nuntubo ku provide voice Weru ni voice ya Meru na niko thikirira Kenya msima na ringi bagwe you are also doing your job in a very professional way. And for that reason ni tukura management compliment na tukasupporta na kingu isi ene bukuendelea and na gonto bwa in the media tethere ya tbameru bathoani leta isiuri nya isi ntu bukureta bia kuuria ntu siuria babu bure nturi mwaka uyo ithurano bibi tumathe tambere kaneso kanyuma ni kuringana na atongoria bere thura. Thank you mheshimiwa ibo ntokoromba ntu bembe no bathoanie na atumaniti abo na aturi na atwitite na ti sentiment cia muntu umwe kana bele barabe na interest bio ndi baraba kolelia kweri ina community itite. Asante bwana Kireri bwega Martin kaba nichokerie Weru TV nkaro na nkiromba geromba umbete ntukuingi twali mantu ma county na mono mantu ma wondi ntamba kwa lile mantu ma wondi twali ya politics ya national na politics ya Meru county edo kimuno nturimo pengine muthikira enda kambulia atiri nikitu kwenda supporting governor Munya na nwa support last time nikitumi kwenda support kireto mulungi na arua uri mu support muntu na umete saudhimenti kana ate nkwere ale nkwe sababu chiako sure that is noted nandi nompende muno na kambuge ibwega na nibwega ntu bakinya to gwa akwale kaugatiri gutina mwanya julio antu bamerwa kya koda branda ya gwita kiri nasa turaturi tima kwa sama manene muno jama nene jaje kwa makosa majama nene jama nene na ndugatiri na ndugo muntu Martin oni mbele burumbuge oni mantole kya mene kya URP kuma kiambele kuma siasa jia kwa jamba ya 2011 na ntidingataga siasa ntunijia ntora kana nimbi ndingata siasa nkimenya maono lenda ndadura kwa 2011 by election ya yareo ndadurwe kaza sana UNDM egoji leo lutola kwingwa ni UNDM kona amakitaga UNDM nuntu boy ndari ngutegera murakoju na ora deputy president na arua ndona kuri kwetite so 2022 acinda munya
Siwezi compare, nuwezi sasa hiyo usipige 2022 ubate kulia munya kana agasinda 20 agasinda August kuni kile kila kile togi akulia asinda August ari kile pia ni kwenda inyaba mu bwana Ringera. Okay, kila mbomba kwira Mumiru etoka mwananchi wetu Mumiru ni oreto titana ndikire nomination ibamenye nomination iji igaita atongeria baraba getai ndebene ou they should participate ndo kwena mtu kaingira ke nomination iji ndo bakethira atina antu bamuringira kura na antu bagetera kugurwa kenda beta kuringira ku nominate candidates ibete ba nominate candidates na pakinominate bakamanya mtu ujo akabateria ata. So that is the bottom line. Ndo do the nomination and for the next I think 3 weeks in nomination na kitu kwa tokea raili kwa mwananchi wa Mumiru mwenye orega ku nominate the right person and in the right party, then it will be a problem. Kile tuete tambe na ndo nyeta ali independent omba weta ali independent kana ku support i government kana le gotonya ki government kana kedro kwena problem kana kedro the right candidate tu achindo kile nomination ndo go trata kumuringira kura, then auma, that is it. Okay. Yes. We might lose very good candidates in the process. Thank you. Nibwega sana. Ndiriro ati sidhani Jubilee iko na shida. I think Meru is growing politically. Nibwega sana mutegeri wa Meru TV no tubakwithira watanite natu kiri mubango jwa kithurano 2017 kwithira yakarite mwanki ao turina mheshimiwa Joseph Toru akiwa Igembe North na mheshimiwa John Kireria wa Elgoji East. Nibwega sana tubakwithira watanite natu. Thank you so much bwana Ringera no tubakuona kanya kweja. Asante. Nawe mutegeri wa Meru TV nibwega sana tubotwa ridhore yaku na utukindiro tukiri mubango ujo kithurano 2017 Jumapili wengi irithirwa iri mwanki nkuruki yakiri mubango ujo kithurano 2017 kwambiria thaa 3 na nusu cia utuko woni bitwa Martin wagichongio ndole anga kwendera utuko buboya na kiumeke na Wero ndene ya Wero TV. Good night. Asante. Asante. Thank you.